Dr. PC Biaksiama chuah Donald Trump versus Joe Biden te din mun Biden a vote siam pungtu dominion khawl ropui man chu ani dan kan ngai thau don nia atoi theinan zona le chan na anga soi kan tumang hemiatan hian ka thulo zia to sa khai khom na ani ba ka sor sang sang kadap khom atanga khai khom na ani bokang zona pakhat na Joe Biden hi US president ani donem cabinet minister te po ruat to sia chan na sani le somni in khana president jok tur ala chiang lo Biden a president ni tur than tlin to anga lo cheibol tu te hi leftist democrat ho Biden a lamtang media te vot dar mai la ni president tur ang zia zanga an cheibola cabinet minister tur han ruat vel hi lem chang mai la ni lo ti ve mai te se keini point court mangin kan fight me kani ti in drama point a soi panina chanchin bule TV news lama drama point Biden a chu chak zo ka apom to tia an soi dar vak hi dot thu nge thudik chan na hei hi dot mu hlu mani Biden a lamtang media te ti dar ani bok drama chuan hetiang vote ti chingpen na result hi apom ngai don lo pu drama chuan a tong kam chua ka will never concede ti a soi nge yani zona pathum na in khana khan tu nge tling zok drama nge Biden a chan na in khan ni November ni thum nia vote la china drama khan ne takin atling deu veka ma se democrat hovin aru ka vote an thun lu le hnuwa Biden a kha chak zok angin anda ta ni zona palina drama lamin an pomzam nge engtin nge tranan la chan na pomzam lo ko tina chin fel turin an thlen mek zona pangana ko ta chuan vote ti chingpen ani nge ti fin fi na an nei tha em chan na mi thi to sang tam tak vote thak ve angin an lan tir ballot paper noi telin an nei tu om lo le chui thei lovin an om vote thak thei mi hring zat ain vote la atam dai a vote la zat hi mi hring in an dai lo signature in mil lo vote share na an man dominion kholin drama vote Biden a vote anga a chan tir zat hi amak ta doi tel nia chutani zona parukna court sang drama case lawsuit te chu an hnol ti he dikem Tramatan court lama khin ne theyani em Supreme Court a be sei tur la om em channa Tramatan court a ne na be sei om in khan bur chuarna state Arizona Georgia Michigan Nevada Pennsylvania le Wisconsin an state court te chu Biden a lam tang de uvek an nia wangin an lo hnol sak don ti achiang sa tu na po an hnol nol to a ma se chu drama team te tan chanchin lom omani ve thung Supreme Court lama an kal theina tura kong in hongani rampum himna thilani lo chuan Supreme Court ta direct thu the lu hi a thei manglova Supreme Court ta Biden a lamtang judge pathum chau anom lain drama lamtang paruk an oma chung zinga pathum te phei chu drama appoint an ni nge chu wangin Supreme Court lama drama hi achak tur sa ngai ni theina kongli talan nei pakhat na ukil chuan om thaman nei pahni na an thu thlen te chu nial thlak rual lo khopa fin fia na nei tha witness rin om tak le video thlenga so turan nei veka wangin pathum na Supreme Court a lamtang an nei that ema wangin chuba ka palina America me puizat ve zet tur khuan drama hi president thaber economy and call tu thaber ram mangai tu huai sen ber Christian te thawang ho tu thaber ti in an khia a an support lata ama thang tu America me pui makta doi somsari pathum chuang te thu le hlaku an kot sang ber le thu nei ber khon anam nul mai lovang tun hunatan hian aniang chu liberal lammi thita aya traman ami du zong justice ami koni beriti alo ruat ni zona pasari na drama team in ko ta an demand ber te chu eng tenge ni chan na pakhat na ballot paper endika vote lemle tak clear hana atak chin chau chiara alem zong nol vek pani na signature in mil lo chui chua pathum na da ka vote thak tu ne in mil le silo noi tel om ne langte palina dominion voting system anoi tel trama vote an noi re tir na le trama vote Biden a vote anga an chan tir na dominion call na tho endik velte ani tlang pui vote lemle tak clear rang silo chiar that le rik ngot khan om zia nei lovani zona pariat na
Trump hian vote makta doi som sari le pathum vel amu lain Biden hian vote makta doi som red lai amu anti ni lom ni Biden hi a president nge lovang mo chan na hei hi zo om takani Biden a chuan in thlan dona campaign nei na renga mi pani pathum bak ngai thatu tura nei ngai lo ani kha campaign po be mu man lovin ama tom ku ka atom renga rama ero chu campaign nei na renga tunin rin nia Georgia rally khen khan maka tam mi puinan bo a stadium lian pui te kha an khat mur thina in thana han nia an chiar danin Biden chu America president than to zong zinga vote muhnim ber record a han break thei si chu mak lutuk eng chiar kop dan nge ni ta vote chiar na engin nge pui eng ang vote chiar na khol mak ngen roi ti hi tun tuma kan thungai nom lai tur ui sathiam te chui chua mek chu ni America mi pui zinga trama lar wang lai a vote mu kha engza ta tampo ni se aya tama le pel zel the siam tu khol mak le ropui chanchin kan soidon trama hian kumli tram chungin na thar noi za fe asiam thara economy ropui beradina mingau le mi hang zinga alar chho wang lai ani a sang ni le som paru khan mi makta doi somruk le pathumin trama hi an thlang kinga tuna America mi pui makta doi som zeta tamin an vote bel le chungpo Biden a vote an la mu san tir jok zel theina chan thuruk ropui chu tuna hian kan hai lang don ani pakwana khaile anin chu bial rukpi ka Biden an trama aya vote mu tam jok zel theina thuruk chu enge ni chan tam takoma heta thunar kalak te hi trama legal team te hne na witness teron in puan na atanga lak chu ani F2 Democrat Party hian America mi puizinga trama lar zia an hu in thandan thiang hlim free and fair election ang chuan an hne don lo ti an resa vek chu wangin trama an hne theina om chun chu in thanna vote ti chingpen vek khani mai in than ma tha engemaw zat atang khan in thana duty tur ten Biden ata na vote ruk khom dan ruk dan chi ranga training an lo nei lok diama mithi to kumli kumnga kal to athi te chenin an hminga vote thak dan an lo la khom sa veka an uite le zo te vul te chenin mi hring hming putirin vote nei thein an siam ti te chu USA cheng kan contact mi ten men ril mola du sak taka Biden a mamo zat vote pebel thei khol mak sak tak mai chu state hu nei tu te Democrat ten ni kum lama tang khan Dominion company atangin an lo lei chuak sa diam boka operator ten abi ka training an nei sa vek bok chu khol chuan hnung lama aru ka hmun danga mi te ne na internet in biak ruk na tur connection hrui vilu na kwa anei bok in than ni November ni thum tlai dar riata khan vote thak hun an khara vote an chiatrana state somnga zinga somli le palia chuan khamizan khan buai lovin an chiar zo fel ngal mai ma si heng anin chu na state paruka F2 party Democrat ho thu nei na hmuna an ho tu te le vote chiar tu te po Democrat ho clear Republican lam telve phal lovin endik tu poll watcher te po fit som ni vela hla an omtir phal chuwa adik le dik lo eng ma an mu phalo ti chuan in bum na thleng ta vote ling khom an chiar zo tep trama chuan ma a hruai filor deuh vek tamai khovel mi te nan lo thlir thup trama tling tur dal turin eng thil ngen ti ta chung bial ranga vote chiar tu te chuan aru ka in betonin election dan bo chia in vote chiar anti top rual ta thup ani kha room chua san vector antia darkar ni thum vel nuwa anan lu le chuan trama vote mu sa le pel tur khopin Biden a vote clear chu maktakin alo vum le thur tamai ni kha a history hi chui le ta ngai le thina ni zona somna ani le trama lam chuan Biden a chu chak zo ka an pomta em engtin nge ma an la chan na trama akin nuwa Biden a anti thin le dan chu aru karala ti ni ma se ati tu te mi za engemo za rual zet an ni awangin aruk seng zo talo mi puinan malak nan lo thlir thup boxia real lovin athok tu te zinga mi nge yatangin mak tak main until ti ruk dan chu trama ukil rual legal team te hne na arukin anron in puang ta tluar maya atoi zongin trama legal team te chuan heng thil ti ruk le in bum na zong witness te atanga an hriat chu la khomin
case rip tak siamin ko ta an zual ko ta ni zona som pakhat na vote ti ching pen dan rang chu kan reta ni ta sela angai nom lai ni om Biden a vote siam pungzel thei khol mak dominion chanchin kha han soite le chan na atoi thayang perin soila dominion khol hi vote chiar nan du anga vote ti ching pen na tur renga computer khol siam dang lamani thil tharani lemlo South America a Venezuela rama an dictator Hugo Chavez khu aram mi ten ning hlema se a chan le wang khriat thei si lovin in thana hian atla thei mi lo maya chu thuruk ril tak ramdanga CIA te point an mi du zong an tlintir thin na chu America president in thanna hian tum nei sara ni nan mangta ni man rodang an man te khachu asang bi asing bi ina chuta ma se drama hian vote mu nema wangin anoi makta doi te la vote ti danglam thei dominion khol hi an mangtang kai zolani khati hun lai report kan ton thin te kha Fairfax Virginia drama vote noi khat Biden a vote apakai anti sual mu chuakin an paile don Wisconsin a dar thum le chan ve le li le chan ve inkar khan Biden a vote noi khat sing khat sang ni an hu chuak thut ti te nizana vote chiran ti tok nu lok khan Michigan a Biden an vote noi khat sing thum sang re za thum som thum pakwa a mu bela trama chuan vote khat ma a mu bel ve ta lo ti te arinuk mai ni kha trama poina ma vote makta doi ni le noi sari zet kha Biden a vote dominion khol hian a transfer ni a soi ve kha mithiam dang te chu danin America ram puma trama vote mu makta doi som thum pariat lai he khol hian a noi bau ne soyani zona som pani na engtin nge dominion khol na tho dan an man chhuat thei mundanga akang kai zelangem China le Iran an lo enroll ve miel lo mo chan na Michigan state a vote an chiar line enge moti ti in trama vote sang ruk kha Biden da vote muangin he dominion khol hian alo khoi chingpen ti an mu chu atangin an state chung bial county somli le pasaria hetiang khol hi an lo manga state ngadanga tepo an lo mangvek ti an rechuak ta zela vote an ti chingpen na satur je hi soina siak lo trama alal le chuan investigation na akhing don hlea Biden alal chuan vote ti chingpen tu ten lo manandong hil ve thungang US in thana China le Iran a enroll heng dominant na tho dan chui tu ukil attorney turu tak Sydney pa wale malak na in dominion call-in Biden na titling tura an lo man na sadjia report chu America mi pui hriata tlang zar ani tanta a heng hi mainstream news kan ti mai CNN BBC Al Jazeera ang chi drama soi chet na ringota ni khata darkar somni le pali chung ni tina report thin te chuan an thup tlata vote ti chingpen na soi thama omlo an titlat rengani military intelligence lama mithiam electronic intelligence analyst chuan he dominion khol in a man computer software hi ahan endik nak chuan he khol pat poimo chips te processor te le adang te chu China siam alo ne renga ton ma tangkhan security lama inve na ngaya wangin India sipai ten China siam mobile le khol changkang an mang du lovani kha he dominion khol hi a server chu China Communist Party lama chuilu ani dai mai ti he military intelligence hian soya chu mai ni lovin he khol cheng ID hi Iran poina lo kol vereng ti te an report ta zela US president in khanna China le Iranin an lo clear renga Biden a tlin atlin nan dominion khol mangin tran an lo la veni ti hi adik tak takani ngai chuan ramle nam phat san lian perte zinga mi atlingang Biden le a company misuak sual hote chantur hi arip khopang president po ni se impeachment manga pai thak na tham heng aya case nep zok po lungin tan na tham ani sia medang chunga an du chiat berkha an mani chunga ngei alo tlave don ta ni an ngai tuam ve don hle mai pathian thu dikna chu atakin alo langhal zel mai sia thil ti sual ho lo trama po thu boina men lo siam saka an chai boina satdan kha achiang sia thim hlima tangin jang khuwa bung bungal don ani hi Thuthar Lawmawm breaking news tukin jing dariat khan California USA tangin kanau bengwar takin Thuthar Lawmawm tak miron thona Judge Timothy Batten senior chuan
Georgia State chunga Dominion khawl zong chu thule omma chuan tuma khoi chet phallo na freeze order a chuah ta ni in nimin Sunday tlaidar li le minute som pali keini tan tukin jing lam khan thu a chuani hei drama ukil linwu ta malak na ra chuak kani heti ni chuan state danga Dominion khawl te po angor nging theyang an lo ti chingpen lo nan an kut te chu Isu Krista mingin I phuar hlom tlat teng u mel mapa bum naral thuam te chu kan mu lai ngein the in om chho tan ta US President in thana hian an melma China le Iran te point Biden a atlin theina turin electronic thiam na sang mangin tran an lo lave ti report chu adar na sa ta hlea Dominion khawl a thok tu ten man chu har sa theyang per tura bum na manga Biden atlin na tura an malak dan chip chiar chu soi se na nilo Biden a ho te hian ru kan ruwa trama ho te hian an mana an dop me kan hi state tina court niam jok ten lo nol ma se trama lam tang tamna Supreme Court thuni na mangin Biden a vote lem an lo thul khung te chu an phor sak nge yang chuti chungin president lem te lo la chang zel sela ring tu te tong trai na wangin thudik chu ala ding chang ngei don ani maro chu kan ni tin chanchin thar don te Biden a chak jok tur zonga thuan vot dar reng sia wangin atira phur taka trama lam tang mi then khat chu a vo zam tamayam ni o pathian in ami te dil na le tong trai na chan pu ngak zo lova rin natla chamin kan lo om pal theya he sual le tha in do na hian setana chuan ne na chang angin Isu chu cross a kheng bet theima se thla na tanga thole nuwa Krista thil ti theina chu nei thei rual ani to lo America le khovel ram tinaring tu ten a chhuna zana an tong trai na hi lalpan hun taka ropui takina changang tuna hian America le khovel pum hi communism ang dewa dictator pakhat nuaya khovel sarkar khovel sakhwa khovel poisa parorel na pakhat nuaya siam tura engkim herdang lam vektum na the great reset anti new world order anti thinata na ma an lak mek la hian chutiang lo do ngama lo do dal thei tu om chhun chu tuna je drama hi ani a atlin chuan he sakulal ram loading tur hi son latin khongai na hun chandam na ni le ruat na hnung tharau bu seng hun hi kumrei lo te tal chu kan be sei thei do na Biden a lalwai chuan hun thim Bible prophecy zirtir tu ten tribulation anti sakol antichrist lo chu hun hi apot nai sotanga rin ain khovel to pa nai do na ni hun nung bero om kan ni to wangin tharau lama har chuah kan ngai ta hle mai lalpa hne na bang lovin itong tai zelang u kan chana le lo thir thina wangin in chunga kan loma lo thir zel tur po in kan nge na chu